principles yo gutoza abana bacu kugendera mu ijambo ry'Imana. of training our offsprings to walk in the word of God. Uyu munsi turakomeza tureba kurera abana mu bihe by'ibirangaza byinshi. So today we are looking at raising up our children in times of distractions. There are many distractions. Iki ni igihe cy'ibirangaza byinshi. This is a time of distractions, of many distractions. Ndagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana. Let us first read the word of God. Turasoma Timoteyo wa kabiri. 2 Timothy. Oh, no, not second. Timoteyo wa mbere. First Timothy. Timoteyo wa mbere ibice 4. Chapter 4. Twihuse. Turava ku murongo wa 12 tugeze ku wa 16. From verse 12 to 16. Kugira ngo tuze kwihuta reka mbaho imirongo yose tugiye gusoma. So for us to be fast, I'm going to give you all the verses we are going to use. Hanyuma turasoma Matayo 6 umurongo wa 33. We are also going to read Matthew chapter 6 verse 33. Ibi byo ntibigoye kuko ni umurongo umwe gusa. This is not difficult because it's just one verse. Hanyuma dusome n'Abaheburayo 12 umurongo wa 11. Then we are going to read Hebrews 12 verse 11. Na magambo ari budufashe kumva neza uburyo dushobora kurera mu gihe cy'ibirangaza. Those words are going to help us to understand well how we can raise our children in times of distractions. Ariko ndagira ngo tuze kubanza dusubire muri ya mahame 5 twabonye ejo. But let us first go back to the 5 principles we learned about yesterday. Kugira ngo tubanze kumve neza uburyo tuyashyira mu bikorwa. So that we first understand how we apply them. Muribuka amagambo twasomye. So you remember the words we read? Yavuga ngo aya magambo uyabike mu mutima wawe. It said keep these words in your heart. Bivuga ngo ni ihame ryo kubanza twebwe abagiye kurera. So tukabanza natwe ubwacu tukagira ibyacu byo tugiye kureramo abana bacu. So the first principle is for us who are going to raise these children to first have a package in our hearts. Kuko buriya abana barasoma. Because children read. Barakureba ugenda. They watch you as you walk. Kandi burya abana baritegereza. And children are very observant. Cyane cyane iyo ukora ibintu bibababaza. Especially when you are doing things that hurt them. Hari igihe njya mbwira mama. Sometimes I tell my mother. Yuko nibuka ibintu bimwe na bimwe ndi umwana. That I remember some things from my childhood. Kambwira ati ibyo bintu ugomba kuba ari umuntu wabikubwiye. And then she says maybe someone told you about it. Nabwo nyamara ndabyibuka. But I tell her I remember this. Bimwe na bimwe ndanabivanga. And sometimes I confuse things. Akabinshyirira ku murongo. I mix them up and she sorts them out for me. Ariko naje kwitegereza. But when I observe keenly, nsanga ibintu byambabaje. I find out that things that hurt me nibyo nibuka cyane. Are the things that I remember most. Ibyanejeje Are the things that pleased me. Ntabwo mbyibuka cyane. I don't remember them a lot. Hari igitabo nanditse. There's a book I wrote. Nandikamo akantu gashekeje kubyo nibuka kuri data. And I wrote something funny that I remember about my dad. Nano nigeze kukababwira. I told you this once. Ariko kubera ko abantu bose bataba mu nyigisho zose reka nkasubiramo. But because not everyone follows all the teachings, I'm going to repeat it. Papa yakundaga imbwa. My dad loved dogs. Noneho aza gucirira ikibwana. So he had a puppy. A puppy. Noneho ndakireba nari nabonye igishushanyo cy'imparage. And I had seen a zebra, drawing of a zebra somewhere. Noneho mbona iki kibwana gishobora kuvamo imparage nziza. So I thought this puppy could become a good, very beautiful zebra. Noneho mfata ingwa. So I took a chalk. Ntabwo ari chalk ni biriya bakoresha bakinga ni kaolin. Okay. Mfata ingwa n'amase murayabona cow dung. So I mixed it with cow dung. Noneho mfata imirongo y'amase. So I took one line, I used the cow dung to draw one line. Nshyiraho undi murongo w'ingwa y'igitare. The other white line. Ndongera nkora stripe y'amase. Then I made another stripe with the cow dung. N'iyindi y'ingwa. And another one, another white one. Noneho imbwa ihinduka imparage. So the puppy became a zebra. Noneho papa je. So when my dad came, ikintu cyambere cyaje. The first thing, ikibwana cyanjye ndi wagize gutya. He asked, who changed my puppy? Urabyumva nyine.
So you understand what followed. andebera iminyafu mikeya I was beaten. ampanisha kuhagira icyo kibwana ampanisha kuhagira icyo kibwana So kikongera my punishment was to wash the puppy. ariko habayemo n'iminyafu But I had also received some beatings, some canes. ndabyibuka So I remember that. kuki mbyibuka Why do I remember that? nuko abana iteka ryose bibuka ibintu aho bamukubitiye aho bamutonganirije arabyibuka. Because children always remember those incidents where they were beaten, where they were, punished. Rero iyo uri umubyeyi So when you are a parent ugakora ibintu bibabaza umwana wawe and you do things that hurt your child mu buryo bumwe cyangwa ubundi, in one way or the other, cyangwa ugakora ibintu bimutera ubwoba, or you do things that scare your child, ahora abyibuka. they always remember that. Bitubwira ngo twebwe nk'ababyeyi So this tells us parents, ibyo dukora the things we do bikagira ingaruka ku bana bacu, have consequences on our children, barabyibuka. and they always remember them. Niyo mpamvu batubwira ngo tube icyitegererezo cy'imibereho y'ijambo ry'Imana. So that is why we're told by the word of God to be an image of a lifestyle that follows the word of God. Kuko burya kimwe mu bintu bitera abana ubwoba, Because one of the things that scare children ni ukumva ababyeyi babo batongana. is to hear their parents quarrel. Njya nkunda gutanga uru rugero. I always love giving this example. Umukobwa wacu ubu ni umudamu, One of our daughters, now she's a married woman. afite nk'imyaka 3. When she was 3, naje nirukanka nje gufata mama we ngo tujye mu hari function nagomba kujya kwigishamo. I one day came home in a hurry to pick her mom to take her to a certain function where I was supposed to preach. Nsanga ntaritegura. And I found that her mom was not ready. Ntangira kuvuga cyane. So I started shouting. Noneho umukobwa arambwira ati papa ati kurimo gutongana. And then my daughter asked me, Daddy, why are you shouting? Ndabwira ntabwo ndimo gutongana. Then I told her I'm not shouting. Ati kuki urimo kuvuga cyane? So she asked me, why are you quarreling? I said I'm not quarreling. And then she asked, why are you shouting? Ngerageje koroshya ibyo nakoraga. So I tried to simplify the things I was doing. Aravuga ati ariko ya. But she said no. Niba utarimo no gutongana. Even if you're not quarreling, ariko urimo uravuga cyane. You are shouting. Bikubwira ngo abana ubwo ashobora kuba yaragize ubwoba akavuga ati none papa na mama baba bagiye kurwana. Which tells you that children sense things. Maybe she got afraid and she was like, what if my parents are about to fight? Kuko ntibari babimenyereye. Because they were not used to that. Iki rero ni ikintu tugomba gutekerezaho. So these are some of the things you need to remember. Ihame rya mbere ratubwira ngo tugomba kwiheraho. So the first principle said we start with ourselves. Abana bakatubona tugendera mu ijambo ry'Imana. So that our children, as they watch us, they see us walking in the word of God. Bakatwumva tuvuga nk'abantu bizera Imana. They hear us talk like people who believe in God. Bakabona dukora nk'abantu bizera Imana. They see our actions are those of people who believe in God. Bakatwumva dutanga ubuhamya nk'abantu bizera Imana. And they hear us testifying like people who believe in God. Umwana umwe yigeze guhagarara hano. One child stood here. Nkunda gutanga urwo rugero kuko rwankoze ku mutima. I like giving that example because it touched my heart. Twari tugiye gushyingura se. We were about to bury his dad. Iyo Pastor Zed bari hano yari kubyibuka. If Pastor Zed was here, he would remember that. Umwana aravuga ati jewe. So the child said, tubwa mbere nanyoye icupa rya byeri. The first time I drank beer, ati ndi papa wari impaye. I was given it to me. It was given to me by my dad. Atubwa mbere nagiye mu kabyiniro. The first time I went to a dance club, ati ni papa wanjyanye. It's my dad who took me. Ariko ikintu kimbabaje. But the sad thing now nuko papa tumuherekeje. Is that we are now saying farewell to my dad. Akaba asize ibibazo byinshi atakemuye. And yet he has left many unsolved problems behind. Icyitegererezo. That is an image. Ndavuga nise uyu murage w'icupa n'akabyiniro. So I asked myself, what kind of legacy is this about a nightclub and beer? Ariko kabusize udakemuye ibibazo. And then you leave problems behind, unsolved problems behind. Aya magambo tubanze tuyagira yacu. So let us make these words our own first. Tubicyitegererezo cy'ibyo tuvuga. We become an image of the things that we talk about. Noneho niturangiza. And then after that, nituvuga ibintu. When we say things, tukabyigisha abana. And we teach them to our children. Bazaba batangiye kuvuga ngo bazaba batangiye gukora discovery. Burya impamvu papa atavuga cyane nuko So they will start making a discovery. They are like, the reason why my dad does not shout is because God does not like it. Kubundi nubwo nabahaye rugero rwa mbere. Even though I gave you the first example, icyatumye n'uwo mwana abibona
icyatumye uwo mwana abibona The reason why the child saw that nuko ubundi bitamenyerewe mu rugo rwanjye is because it was not something usual in my home. Kuko n'abana bashoboraga kugira ikintu bapfa. Because sometimes even children would disagree. Nkabwira ntoya. And then I would tell them no. Hano niba ufite ikintu ntukavuge uzamuye ijwi. I would tell them even if you disagree, please don't shout. Niba umuntu hari ikintu cyawe cyabuze kibaze neza ariko wizamura ijwi. If something of yours is missing, ask politely but don't shout. Umukisi umwe rero yigeze kuza iwacu. So one day a visitor came to our home. Azamura ijwi. And they started shouting. Abana baramubwira ati rero hano. And then the children said, kandi papa arahari. Our dad is around. Ibyo gutongana ubyihorere. Stop quarreling. Ati nimushobora kumbuza uburenganzira, je mfite uburenganzira bwanjye ngomba kuvuga. Yari umuzungukazi. And then she was white, so she started saying it's my right, you cannot deny my rights. Nari ndi mu cyumba. I was in the bedroom. Ndaza nsanga arimo aratongana n'umwe mu bana. Yari n'umwana muto, yarakiri mutoya, bari bakiri bato. So I found her quarreling with my son. Ndamubwira nise habaye iki? Then I asked what happened. Azamura ijwi kurushaho. And then she shouted even more. Ndamubwira ariko hano ntabwo tujya dusakuza. Then I said, in this home we don't shout. Ngiyo tirani ngo gese nshobora kuyemera ngo. So she said I cannot accept that kind of tyranny. Ndamubwira okay. So I told her okay. Kora bagage. Make your bags. Nkujyane muri guest house. And I will take you to a hotel. Nzakwishyurira. I will pay for you. Urakomeza ubu mushyitsi wanjye. You continue to be my visitor. Ndakubaha. I respect you. Ariko niba utiteguye kubaha amategeko y'urugo rwanjye. But if you are not ready to respect the rules of my home, you are out. You are out. Akagira ngo ndashyenga. So she thought I was joking. Ndamubwira nakubwiye ngo pakira ibintu byawe. But I emphasized, I told you to pack your bags. Arabipakinga. So she packed. Akagira ngo nibo ndashyenga. And she still thought I was joking. Arabiterura bishyira muri jaride. So she put her bags in the garden. Tangira guhamagara abantu hirya no hino. And then she started calling people all over. Ababwira yuko namwirukanye. Telling them that have chased her away. Noneho umukobwa wacu mukuru araza. So our first born daughter came. Ambwira atariko daddy. And then she said, Daddy, kuri umupastori. You are a pastor. Niba udashobora kwihanganira umuntu nkuriya. If you cannot bear such a person, urabona rindi uzamwihanganira. You would be able to bear with her. Basi mubabarire. Please forgive her. Musabiye imbabazi. I ask you to forgive her. Abandi genda umubwire. Then I told her, go and tell her. Ngo niba yiteguye kubahiriza amategeko ya hano. If she's ready to obey the rules of this home. Nta nubwo musaba ngo nsabe imbabazi. I'm not even asking her to ask me for forgiveness. Ibintu byabisubize mu cyumba yongera ryane. She can take her bags back to her room. Arusubiramo. Ariko amenya ngo hano hari amategeko tugenderaho. So she went back to her room, but knowing that there are certain rules that we abide by in my home. Iyo ugiye muri hotel. When you go to a hotel, ugasanga banditseho ngo birabujijwe kunywera itabi mu byumba by'iyi hotel. And you find it written that it's forbidden to smoke in the rooms of this hotel. Ugatangira kunywa itabi uri muri iyo hotel. And then you start smoking in that hotel. Baragusohora nubwo buri butange amafaranga. They chase you out even if you're going to pay them. Kuko muri hotel yabo bafite imirongo ngenderwa. Because their hotel has rules to live by. No mu rugo rw'Imana hagomba kuba imirongo ngenderwa. So it's the same in the house of God. There are some rules to live by. Yubakiye ku ijambo ry'Imana. Which are based on the word of God. Ariko iyo dutoza abana ibintu. So when we are training our children, bakabona dukora ibitandukanye nabyo. But they see us doing the opposite. Baba confused mu bitekerezo. They get confused. Bakazakura bibaza ariko ibintu by'Imana nibyo cyangwa sibyo. So when they grow up they ask themselves, are these things of God real or not? Niyo mpamvu tugomba kwitonda. So that's why we need to be careful. Tukabikitegererezo. And to become role models. Ikintu cyiza rero. So a good thing. Bibiliya tubwira ngo ibyo twebwe twamaze kugira ibyacu. So the Bible says once we make these things our own, tubyigisha abana bacu. We then teach them to our children. Tubigishe kuvuga nk'abantu b'Imana. We teach them to talk like godly people. Tubigishe gukora nk'abantu b'Imana. We teach them to act like godly people. Tubigishe kubaho nk'abantu b'Imana. We teach them to live like godly people. Tubigishe gutanga ubuhamya yuko ari abantu b'Imana. We teach them to testify that they are godly people. Bibiliya yo ntabwo ivuga ngo twigishe abana bacu. The Bible does not say tell us to teach our children. Iratubwira ngo dutoze abana bacu. It tells us to train our children. Burya gutoza no kwigisha biratandukanye. Training and teaching are different.
kwigisha ni agace gatoya ko gutoza. Teaching is a very small component of training. Dutoza dute? How do we train? Ubwira umuntu ikintu, You tell someone something, ukamusaba kugishyira mu bikorwa. then you ask them to put it into practice. Wabona atagishyira mu bikorwa, And if you observe that they are not practicing it, ukamwibutsa, you remind them. ukamubwira uti oya, nakubwiye ko ibi bidakorwa hano. You tell them, I told you this is not done here. Nakubwiye ko iyi mivugire itemewe hano. I told you this kind of talk is not allowed here. Nakubwiye ko iyi myitwarire itemewe hano. I told you that this kind of behavior is not allowed here. Wabona arimo no kugerageza ikintu cyamunaniye, And then if you see that they are failing, ukamwegera ukamwerekera. you approach them and then you show them. Kuko ubundi hari intambwe eshanu mu gutoza. Because there are 5 steps in training. Icya mbere ni ukubwira umuntu icyo akora, The first thing is to tell someone what to do. ukakimusobanurira neza. You explain it clearly. So niba dusoma ijambo ry'Imana mu rugo, So if you read the word of God ukabona harimo ihame rya Bibiliya ryashyirwa mu buzima, and you see that there's a certain Bible principle that is not applied in life, which can be applied in which life, can be applied in life, ribwira abana bawe tell it to your children barisigarane, so that they keep it. uribasobanurire. Explain it to them. Icya kabiri, The second one, umwereke uko babikora. show them how it's done. Nibishoboka unamubaza guhena w'ingero uko abona byakorwa. Even if possible, ask them to give you an example of how it can be done. Wigishije abantu gukora ibintu, You've taught people how to do something, urangije ubasaba kubishyira mu bikorwa. and then you ask them to put it into practice. Intambwe ya gatatu, The third step, umureke abikore ureba, ukosore nubona bitagenda. let them see it, do it as you watch, and correct them where necessary. Intambwe ya kane, The fourth one, ni ukumureka akajya abikora utanahari, let them do it in your absence hanyuma akaguha raporo. and give you a report. Ababyeyi rimwe na rimwe Sometimes parents don't ask children. Reka mfate nk'ibintu bitatu. Let me take like 3 examples. Iwacu dufite umuco wo gusoma Bibiliya buri mugoroba. We have a culture of reading the Bible in the evening in our home. Uzarara iwanjye azabibona yuko uretse iyo twatashye mu masaha atandukanye, ubundi buri mugoroba dusoma Bibiliya. If you spend the night in my home, you'll find that every evening we read the Bible. Tugasenga. And then we pray. Turaririmba. We sing. Umuntu umwe agasenga. One person prays. Tugasoma Bibiliya. We read the Bible. Tukavugaho amagambo make. We talk about it. Tugasenga. We pray. Tukajya kuryama. Then we go to bed. Cyangwa niba hari imigoroba ibirimo imipira. So some evenings there are football games or other games. Abashaka kureba imipira bakajya kureba imipira, abashaka kwiryamira bakaryama. So those who want to watch can watch, and those who want to go to bed can go to bed. Ariko hari itegeko ry'uko tugomba gusenga. But there's a rule that we have to pray. Bose bararizi. And they all know it. Kandi ni jyewe chef waryo. And I'm the chief of that. Iyo mvuze ngo mwese, when I say everybody, n'uwari urimo kureba umupira agomba kubivamo. Even the one who was watching will stop. Ariko hari abamaze kujya mu ngo zabo. But some of them have moved to their own homes. Ubwo byabaye responsibility yanjye. It's their responsibility. It's my responsibility kubabaza to ask them, ese bya bindi mwabonye dukora namwe murabikora? Are you practicing the things that you have seen us do? Hari abari mu mashuri. Abari bari mu mashuri. Some of them were in school. Hajya mbabaza. And then I would ask them, ese ujya mu yandi matsinda y'abasenga n'abasoma ijambo ry'Imana? Do you join other prayer groups and Bible study groups? Bakamara raporo. And they give me a report. Kuko ni ugutoza. Because that is training. Hanyuma iyo ubonye yarabifashe, and if you see that they've got the lesson, niyo atabifata, even if they don't get it, ubuzi ko nibura imbuto wazibibye, you at least know that you planted a seed, kandi izo mbuto ubwazo zirimeza, and the seed will grow it by its own. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga, that's why the Bible says, mu Migani igice cya 22, in Proverbs chapter 22, ngo toza umwana inzira azanyuramo, train a child in the way they should walk in, ngo azarinda asaza atarayivamo, and they will not stray away from it until they get old. Ibise bivuga ko abana b'abarokore batazakora ibyaha? Does it mean that children of believers will not sin? Oya. No. No. Bakora ibyaha. They sin. Ariko ubwo reka mvuge kuri iki kintu kuko ababyeyi benshi icyo ni nacyo kibagora. But let me say something that is very difficult for many parents. Iyo umwana wawe yakoze ibyaha, when your child has sinned, ntabwo biba bivuga ko atumvise amasomo wamuha. it does not mean
them that they didn't get the things you taught them. ashobora kuba yarumvise amasomo wamuhaye pe, They may have gotten it, ariko akanyerera. but sometimes they stray. Icyiza cyabyo, The good thing about it, niyo yanyerera akava mu nzira, even if they stray out of the way, amaherezo ubuzima nibutangira kumurya, in the end, when life becomes tough, amera nka wa mwana w'ikirara, they will become like the prodigal son. akavuga ati ariko kwa data They remember at my father's home, ibintu byari bimeze neza, things were good. ngisenga ubuzima bwari bumeze When I neza. used to pray, things were okay. Burya abana b'abakiranutsi by'ukuri Children of righteous people batojwe bakiri bato, who have been trained from their early childhood, niyo avuye mu nzira even when they stray from the way, haba hari ibyiringiro byinshi yuko azayigarukamo. there's a high chance, a high hope that they will come back. Aragaruka They come back. kuko ahorana umutima umubwira ngo ariko urabona bwa buzima wari ufite n'ubu ufite, urabona hari aho bihuriye. Because their heart is always speaking to them and telling them, look at the life you're living and the life you used to live before. Niyo mpamvu rero That's why Bibiliya iratubwira ngo the Bible tells us, toza umwana. train your child, Ntabwo aravuga ngo igisha umwana, oya, ni not teach toza. your child, but train your child. Toza umwana, Train your child. nurangiza ureke Imana And ikora umurimo then wayo. leave it to God. Ibi bitwereka ko kuba icyitegererezo, This shows us that being a role model niyo ntambwe ya mbere koko ikwiriye kubaho. is the first step to take. Kuko umwana wanjye ashobora kuva mu nzira, Because my child may stray jyewe sinyivemo, and I remain in the right way kandi nkakomeza nkaba papa we, and I continue to be their father. kuko jye sinzareka kuba papa we ngo nuko yavuye mu nzira. Because I will not stop being their dad because they have strayed. Nigeze kujya kwigisha urubyiruko rw'abayisilamu, One day I went to teach Muslim young people. bari bansabye kuza kubaha ikiganiro kuri leadership. They asked me to teach them about leadership. Abantu bari bazi wewe ujye ute kuganiriza abayisilamu, And then people are like, how do you go to talk to Muslims? wese abanyarwanda. And then I said they are Rwandans after all. Niho bansabye kubigisha leadership, kuki se ntayibigisha. If they ask me to teach them about leadership, why not? Turangije ndababwira noneho mumbaza ibibazo. So at the end, I asked them to ask me questions. Hariya kwa Kadafi hari Nyamirambo, It's in Nyamirambo. umwana umwe arambaza ati umwana wabaye umuyisilamu wakomeza ukamukunda. So one child asked me, what will you do when your child becomes a Muslim? Ndababwira nabwo reka nanjye nkubaza ikibazo. Then I asked them, Muhinduye ukaba umukristo, papa wawe yakomeza akagukunda? so if I manage to convert you to a Christian, would your dad continue to love you? Ndababwira ariko jyewe Then I said, but for me, nkunda nk'uko Imana ikunda. I love the way God loves. Idukunda turi abanyabyaha, He loves us when we are sinners, urukundo rwayo akaba arirwo rutugarura mu nzira. and it's His love that brings back in the way. Nanjye rero umwana wanjye ahindutse umuyisilamu, So if my child becomes a Muslim, ntabwo bimubuza kuba umwana wanjye, it does not stop them from being my child, ntabwo bimbuza kuba se. and it does not prevent me from being their dad. Yajya aza iwanjye rwose, He would continue to come home, nta rwango nta mujinya. and there won't be any hatred. Kubera iki? Why? Icyitegererezo, Because you have to be a role model gukunda nk'uko Imana ikunda. and to love the way God loves. Tugomba gukunda abana bacu, We need to love our children, tukabakunda bakoze neza, to love them when they have done well tukabakunda batanakoze neza, and when they have not done so well. kuko icyo niho ubuhamya buri. Because that is where the testimony is. Niba ababyeyi babyumvaga, If I wish parents would understand this. uzi abahungu bateye inda, Do you know how many young people impregnated young ladies, ababyeyi babo bakabaca? and then their children, their parents disinherited them? Iyo ari abakobwa byo And it's even worse when it's ladies or young baratangira women. wadukojeje isoni. They say you have ashamed us. Oya, burya iyo umukobwa yatwaye inda, When a girl gets pregnant, ntuzirirwe unamubwira ngo yagukojeje isoni. don't even tell them that they have ashamed you. Cyewe nta n'isoni uba wankojeje. Because for me, I'm not even ashamed. Hari ubwo se ari ryo kubwiye ngo utware inda? I'm not the one who told you to get pregnant out of wedlock. Isoni ni wowe uba uzifite, si jyewe. You are the one who is ashamed, not me. Jyewe rwose ibyo ntibishobora kumfataho. For me, it does not concern me. Gutwara inda ntibyakubuza kuba umwana wanjye ngo nuko watwaye inda. If you get pregnant out of wedlock, it will not prevent you from being my child. Nigeze kubivuga.
I have once said this. Murambwira ngo noneho ubwira abakobwa bawe bose batwara inda kugira ngo wishime. And then I was told, okay, now tell all your children to get pregnant so that you become happy. Ndabwira ni kandi nakubwiye yuko. But I said, I told you. Sigewe wababwira ngo babikore. I'm not the one who tells them to do it. Kuko ari giye ubabwiye ngo babikore. Because if it's me who tells them to do it, naba nikojeje isoni. I would be ashaming myself. Ariko banyereye bakabikora. But if they happen to stray and do it, ntibizambuza kubase. It will not prevent me from being there. Nta nubwo nzazamura nta nubwo nzahekenya amenyo. I will not even clench my teeth. Mbyakira nk'ibindi byose biza mu buzima. I will just accept it as I accept other things that happen in life. Ibyo bivuga ko tugomba kubwira abana bacu ngo bakore ibyaha? Does it mean that we need to tell our children to sin? Oya. No. Ariko kuba twarabuje gukora ibyaha. But since we have prevented them to sin, ntabwo bivuga ko batazakora ibyaha. It does not mean that they won't do it. Nkuko natwe nubwo Imana yatubwiye ngo ntitugakora ibyaha. Because it's the same for us. God has forbidden us to sin, but we still sin. Twisanga twabikoze. We find ourselves falling. Kandi gakomeza ikadukunda. But God loves us still. Kubidukunda twakoze ibyaha. So since God loves us when we sin, ntabwo bivuga ko yemera ibyaha byacu. It does not mean that he agrees with our sins. Ariko Paulo aratubwira ngo, But Paul says, ntimuzi yuko urwo rukundo rw'Imana, don't you know that this love of God, rudukunda tukiri abanyabyaha, don't you know that God has loved us when we were still sinners? ari rwo rudukururira kwihana. And this is the kind of love that pulls us to repentance. Abo nibo babyeyi tugomba kubaho. And those are the kind of parents we need to be. Ababyeyi b'ikitegererezo. Role models, parents who are role models. Hallelujah. Amen. Niyo mpamvu hariya muri Timoteyo wa mbere, so in 1 Timothy, Paulo abwira Timoteyo, Paul tells Timothy, ngo Timoteyo, Timothy, ngo ujye uba icyitegererezo cy'abizera. Be an example to the believers. A role model. A role model to the believers. Uba icyitegererezo cy'abizera. Be a role model to the believers. Akamubwira n'ibyo azabamo icyitegererezo. And he tells him in which areas he needs to be a role model. Akamubwira ngo uzabe icyitegererezo. Be a role model. Reka mbisome nk'uko byanditse ko ndashaka kuva kuri ingingo. Ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe ahubwo uba icyitegererezo cy'abizera. Which 4:12. First Timothy chapter 4 verse 12. Ujye uba icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example to the believers in speech, ku ngeso zawe, in conduct, mu rukundo, in love, no ku kwizera, in faith, no ku mutima uboneye. and in purity. Urabona Paulo aramubwiye ngo Timoteyo mukuremo abo abizera. So Paul tells Timothy, ukuremo abizera. Kuramo ririya jambo abizera. If you try to remove the word believers, ushyiremo abana bawe. And insert the word my children. Uvuge ngo ubi icyitegererezo cy'abana bawe. So be an example to your children. Mu byo uvuga. In speech. Mu ngeso zawe. In conduct. Mu rukundo. In love. No mu mutima uboneye. In faith and in purity. Noneho Paulo akamubwira uburyo azabigeraho. And then Paul tells him how he will do it. Kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Until I come, devote yourself to the public reading of scripture, to preaching and to teaching. So abana bawe bazakubona usoma ijambo ry'Imana. Let your children see you read the word of God. Bakumve urimo kuribigisha. Let them hear you teach them the word of God. Hanyuma hepfo. And then when you go a bit lower, umurongo wa 15, on verse 15, ngo ibyo ariko reka mfite n'uwa 14 ne kusimbuza. Let's start even from ntukirengagize Imana ikurimo iyo waheshejwe n'ibyahanuwe ubwo warambikagaho ibiganza by'abakuru. Do not neglect your gift which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. Mu yandi magambo, in other words, kugira ngo bicyitegererezo, for you to be a role model, gendera mu ijambo ry'Imana. Walk in the word of God, ariko ugendere no mu mbuto z'umwuka. But also walk in the fruit of the Holy Spirit. None bakatubwira ngo, and then they tell us, ibyo ujye ubizirikana kandi aba ari byo uhugukiramo. Be diligent in these matters, give yourself wholly to them. Okay. Kuko iri jambo niryo ributwinjize mu ngingo ya kabiri. Because this is the word that will lead us to the second ujye ubizirikana aba ari byo uhugukiramo. Be diligent in these matters, give yourself wholly to them. Kugira ngo kujya imbere kwawe kugaragarire bose. So that everyone may see your progress. Wirinde ku bwawe no ku nyigisho wigisha.
Watch your life and doctrine closely. Uzikomeze kuko nugira utyo uzikizanya n'abakumva. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Wirinde ku bwawe no ku nyigisho wigisha. Watch your life and doctrine closely. Uzikomeze kuko nugira utyo uzikizanya n'abakumva. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Gerageza kugarura aya magambo mu rugo. Bring back these words to your home. Utekereze and think about it. Ube icyitegererezo. Be a role model. Wigishe abo mu rugo rwawe. Teach people in your home. Bakubone ufite umwete wo gusoma no kubigisha. Let them watch you diligently read and teach the word. Bakubone ugendera mu mbuto z'umwuka. Let them see you walk in the fruit of the Holy Spirit. Nabyo bigiremo umwete. And be diligent in that as well. Hanyuma ngo kujya imbere kwa kubagaragarire bose. And let your progress be evident to everyone. Ngo nubigenza utyo. And if you do that, ngo uzikizanya n'abakumva. You will save yourself and those that hear you. Hallelujah. Hallelujah. Iki rero ni ikintu tugomba gutekerezaho cyane. So this is something we need to think about. Kuko Paul arabwira Timoteyo. Because Paul tells Timothy. Kandi Timoteyo ibyo yamubwiraga. And the things he was telling Timothy. Yagiye amwandikira kenshi. He wrote to him several times. Kamubwira ati Timoteyo. And he would say, Timothy. Ujye ubicyitegererezo. Be a role model. Kuko. Because. Mu bihe bizaza. In the coming times. Timoteyo wa kabiri. Rwandiko rwa kabiri rwandikiwe Timoteyo. That is in 2 Timothy. Ibice bitatu. Chapter 3. Aravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Verse 1. Okay. But mark this, there will be terrible times in the last days. Hazaza ibihe birushya. There will be terrible times. Abantu bazaba bikunda. People will be lovers of themselves. Bakunda impiya. Lovers of money. Birarira. Boastful. Bibona. Proud. Batukana. Abusive. Batumvira ababyeyi babo. Disobedient to their parents. Ari indashima. Ungrateful. Batarabera. Unholy. Badakunda n'ababo. Without love. Batuzura. Unforgiving. Babeshyerana. Slanderous. Batirinda. Without self-control. Bagira urugomo. Brutal. Badakunda ibyiza. Not lovers of the good. Bagambana. Treacherous. Ibyigenge. Rash. Bikakaza. Conceited. Bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Having a form of godliness but denying its power. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Have nothing to do with such people. Noneho ku murongo wa 10. So on verse 10. Akavuga ngo ariko wehoho wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye. You whoever know all about my teaching and my way of life. Biravuga iki? What does this mean? Biravuga ngo Timoteyo. It means Timothy. Paul aramubwira ngo Timoteyo. Paul tells him, Timothy. Mu bihe bibi. In terrible times. Mwana wanjye Timoteyo. My child Timothy. Nibyariye mu gakiza. The one I was born to me spiritually. Igihe abantu bazaba bitwara batyo. When people will be behaving like that. Bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Having things, their own pleasures instead of loving God. Batakibonera umwanya imiryango yabo. Having no time for their families. Bakunda amafaranga kuruta uko bakunda urubyaro rwabo. Loving money more than they love their children. Sibyo bihe turimo ra? Isn't that the times we are in? Turi mu bihe birushya. We are in terrible times. Akavuga ngo ariko wehoho. But he says, as for you, wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye. Who has followed my teachings and my way of life. N'imigambi no kwizera no kwiyumanganya. And my purpose. N'urukundo no kwihangana no kurenganywa kwinshi no kubabazwa kenshi. And that's verse 10, 11. Verse 10, verse 11. 2 Timothy chapter 3 verse 11. Umurongo wa 14 waho nako akomeza. And then on verse 14. Ngo ariko wehoho. But as for you. Ugume mu byo wize ukabyizezwa kuko uzi wabikwigishije. Continue in what you have learned and have become convinced of. Kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge. Because you know those from whom you learned, and how from infancy you've known the holy scriptures which are able to make you wise. Urabona icyo Paulo arimo kuvuga? Do you see what Paul is saying? Aravuga ngo uyu muntu w'Imana.
this man of God, mu gihe ibintu bizaba bimeze kuri ye, when things will be like that, ngo hari ibyo yigishijwe kuva akiri umwana, there are things they were taught from childhood, from ngo infancy. yahawe kumenya ibyanditswe byera They were taught the scriptures bishobora kumuha ubwenge which can make them wise bumuhesha agakiza muri Kristo and Yesu. wise for salvation. Iki nicyo twagombye gutekerezaho cyane. And this is what we need to reflect on. Kurera abana mu bihe bigoye, Bringing up children in terrible times, kurera abana mu bihe by'ibirangaza. raising up children in times of distractions. Ni iki gituma turi mu bihe bigoye? Why are we in terrible times? Ibintu bitatu. There are three things. Ababyeyi benshi, Many parents ngiye maze igihe nitegereza, have been observing this for a long time. turabarenganya. We judge them unnecessarily, Unjustly. unjustly. Ntabwo batojwe kwigisha abana babo. They were not trained on how to teach their children. Uretse n'ijambo ry'Imana Even apart from the word of God, n'ibindi byose bisanzwe, even other matters, hari ibintu dufata for granted, there are tubifata things nk'aho that byikora. we take for granted. Kavuga ngo ubwo Antoine akuze, They tell you since Antoine is grown up akaba yarameze ubwanwa, and he's got a beard, Penina akaba ari inkumi, and Penina is a young lady. ari mwiza afite amataye, She's beautiful and she has hips. buriya barakuze. They are grown up. Nibabana If they live together, bazubaka urugo. they will build a home. Ariko reka mbabaze, But let me ask you, ninde wigeje atwigisha kubaka urugo? who has taught us how to build a home? Ntabwo ari papa wabimbwiye kuko ntiyari ahari, It's not my dad because he wasn't there. mama ntabyo yambwiye nubwo Mom didn't tell me even if she was there. wenda abanyu barabibabwiye simbizi. Maybe for others, someone told you. Ariko hari igihe njye mbaza abantu batoya, But sometimes I ask young people, ariko iyo mubwira ngo muzi kubaka urugo mwabyigiye he? if you tell me that you know how to build a home, who taught you that? Bakaza hano, And then they come here, fathers na mothers, Fathers Union and Mothers Union, sessions ebyiri. 2 sessions. Ariko reka mbabaza ikibazo, Let me ask you a question. wowe uri dogiteri, ubu mfashe umuntu, If I take a human being, wowe mfashe umuntu, or if I take a person somewhere, ukamubwira ngo dore uko batera urushinge, and then I tell them this is how you inject, ukamuha session imwe you give them 1 session y'amasaha 2, for 2 hours. ukamubwira ati rero uri umukobwa, So then I tell you, young lady, uri umunasi, you are a nurse. uzajya utera inshinge, You will be injecting people these medications. tubwire So tell us, havamo iki? what will come out of that? Wowe mpa igisubizo, wowe uri dogiteri kandi uri umwigisha w'abaganga. Harm. What will come out of it? It will be harm. It will be harmful. That will be a recipe for catastrophe. So ni catastrophe yava mu nta kintu. Uyu muntu azafata abantu abice, This person will harm and kill people. agira atya ateri mu mutsi ubona ukuguru k'umuntu kurizinze. They will inject in a nerve somewhere and the person will be paralyzed. Niba baza batari uyu muntu yigihe And then ubunasi, if they ask, who taught this nurse? atari ko giye bampaye kuru y'amasaha 2. She will say, I was given a training for 2 hours. So nta nubwo uzi gutandukanya umutsi uzamura amaraso n'uyagarura, So you're not able to differentiate a artery from a vein. uratera gusa. You are just injecting. Kera iwacu A long time ago back home, hari umuzaza wateraga, there was an old man who used to give injections. njya mwibukiranya na mama, And sometimes I talk about him with my mom. ejo bundi twahoze tumuvuga. Recently we were talking about him. Vuga ariko uzi ko yateraga urushinge hano agatera. And then I told my mom, sometimes he would just inject anywhere on the leg. Wabaga urwaye igisebe hano ku kuguru, If you had a wound on the leg, agatera hano iruhande rwacyo. he would just inject you a medication somewhere near the wound. Arambwira ati ahubwo hari n'ibyo utabonye. And then my mom said, there are other things you don't remember. Ati iyo wabaga urwaye igisebe ku ijosi, When you had a wound on the neck, yashoboraga kugutera ku itama. he would sometimes give you an injection on the cheek. Ngaho nimutekereze. So just imagine that. Rero abantu benshi iyo bubaka ingo nabi, And when many people fail in their homes, baba barimo gutera urushinge ku itama. it's like giving an injection on the cheek. Ibyo kurera abana Even raising up children, ntabyo bigeze biga. no one taught them. Mwarangiza ngo abantu ngo ibintu byarananiranye. And then you blame them in the end. Byananiranye bite? How? Aba bantu ntabyo bigishijwe. These people are not taught. Uretse no kwigisha abana ijambo ry'Imana, Leave alone teaching children the word of God. n'ibintu bisanzwe. Even other daily things.
umva reka ngarukiriza aho ngaho Let me stop here. tuzabyiga ubundi. We'll come back to Ababyeyi this. turi mu Parents, ibihe bikomeye. we are in terrible times. Icya kabiri, Number two, ababyeyi benshi many parents bahugiye mu gushaka ubutunzi. are busy making money. Nibyo Paul Making yanditse, wealth. nibyo Paul yanditse hano This is what Paul wrote here. ngo abantu bazaba bakunda impiya People will be lovers of money kuruta uko bakunda ababo. more than loving other people. Umubyeyi agafata umwana So you see a parent, they take their child, w'imyaka 4, their 4-year-old child. erega hano byari byatangiye, It had started here. abantu batangiye gukora boarding y'abana batoya. They were making a boarding school for young children. Guverinoma yacu iragahora ihabwa umugisha. And then may our government be blessed Baravuga ati, always. ibi bintu aho tuzabibona, And then they said, if we ever see this anywhere, abana ni mubashyire muri ECD mu mashuri y'incuke, they said, take your children to nursery schools, ariko bataha iwabo. but let them go home in the evening. Ariko hari ibihugu bidukikije But some of our neighboring aho countries, umuntu afata umwana w'imyaka 3 you take a 3-year-old child, akamudampinga muri boarding school, Muri boarding and school. then they send them to boarding school. bakavuga ngo niho babona uburere bwiza. And they say that is where they get the best education. Uyu mwana utarabonye urukundo rwa mama we, This child who has not experienced their mother's love, uyu mwana utarumvise mama amuryamye iruhande, this child who has not lied near their mom, uyu mwana utarakoze mu bwanwa bwa papa afite imyaka 3. this 3-year-old child who has not touched his father's beard. Uzi abana bato b'imyaka 2-3, Do you observe children 3-2-year-old? ikintu cya mbere kibanezeza The first thing that they like kwicara iruhande rwa papa is sitting near their dad, akamubaza utubazo tw'imburamumaro twinshi. asking them a very stupid questions or Papa, Dad, izuba rijya hehe, where does the sun go? riryamahe, Where does the sun sleep? kubavuga ngo izuba rirarashe, Because they say the sun rises ngo izuba rirarenze, and the sun sets. riburirahe. Where does it go? Niyo wabimusobanura mu buryo buri scientific ntabwo ari byo bakeneye. Even if you explain, that is not what the child needs. Abashaka kuvugana na papa They gusa, just need to talk to their dad. akicara iruhande rwa papa. They sit near their dad. Si papa, They say, Daddy, kuki udafite amabere, why don't you have breast? kuki udafite umusatsi nk'uwa mama. Why don't you have the hair like mom? Ariko burya ushobora kwibwira ngo arashaka ibisobanuro, Sometimes you think they need we explanations, arimo gusa. but they're just enjoying talking to you. Buriya muzitegereza akunda kureba wenda nk'ibintu bya wildlife, ibintu by'inyamaswa. So for those who like to watch wildlife and nature, hari channel yo kuri televiziyo y'ibintu by'inyamaswa, ariko there's a certain channel on no kuri television za YouTube bijya bizaho. or on YouTube for Burya wildlife. nkunda intare n'utwana twazo. I love watching the lions with its cubs. Ubona ubu bwana bumeze nk'abana pe, They are like small children. kakagenda kakajya karuma umurizo wa nyina, They go and bite the tail of the mom. kakagenda kakajya kayikubita ijanja nayo ikagakubita Then they irindi. beat them, they beat each other, they play with each other. Icyo kintu rero ababyeyi batakibonera abana ibyo ngibyo, And for parents who no longer have time for their children to enjoy such things, ntibizabatangaza uwo mwana nagera imbere don't be surprised when this child grows up. ukabona yaribuze And lost. then they feel lost, they get lost. Ntabwo yigeze ahabwa orientation y'ubuzima. They have never been given an orientation to life. Mpora mbibwira ababyeyi I keep telling this to parents, ngo rega buriya ngo tuba turimo kubashakira ubuzima. and then they say we are trying to make a living for them. Icyakubwira If you knew, burya umwana ntabwo akeneye miliyoni y'amafaranga a child does not need $1 million of francs kugira ngo anezerwe. to be happy. Uzareba abana b'abakene Look at the poor children. barya ubusa hamwe na ba nyina na ba se. They eat little with their moms and dads. Buriya nkunda kureba ababyeyi bagendana n'abana ku muhanda, Sometimes I love watching parents walking with their children on the ukabona road. akana kagenda kishimye kandi ubibona ko bakennye. You see that a child is happy, they are playful, Mama, yet they reba are iriya poor. modoka, And they are like, Mom, look at that car. kuko umwana we ntaranamenye yuko bo ntayo bafite nta niyo bazagira. Because this child does not know that they don't have a car and they may never own one. Anejejwe gusa no kuba ari hamwe na nyina. They are just happy to be with their mom. Wowe amafaranga warayabonye, But for you, you've got money, ariko umwana wawe ntakubona. but your child does not see you. Ukazibaza ngo ejo kuki abana b'imiryango myiza bamera nabi. And
then you ask yourself, why do children from well-to-do families end badly? ntiyigeza kwibonamo ari muto. Because they have never identified with you when they were young. ntazakwibonamo yakuze. So they will never identify with you when they grow up. natwe twabaye mu rugo mu ngo zacu. So even for those of us who grew up in our own homes, hari igihe abana bageza ukababura. there are times when they reach a certain stage and you no longer see the children. bakaguruka n'amababa yabo. They just fly with their own wings. si nuko barongoye cyangwa barongoye. Not just because they got married. ati daddy, No. ati reka jewe ngiye kuba ndakuze nta mpamvu yo They gukomeza just say, Daddy, kuryama I'm mu grown rugo. up. There's no reason for me to keep living in your home. niba atarakubonye akiri muto, So if they didn't see you when they were young, uzamushaka yamaze kuguruka we kumubona. you will look for them when they have gone away and you won't find them. usigarana agahinda. And then you'll be sad. uvuga ngo abana banjye, And you say, my children, ngo narabaruhiye, I worked for them, I toiled ngo for them, none sinkibabona. but I never see them again. byapfiriye hehe? Where did we fail? hahandi aho utabagiyemo bakiri bato. The time when you didn't spend time with them when they were still young. ababyeyi benshi barangariye mu gushaka ubutunzi. Many parents are being distracted by looking for wealth. barimo barakorera abana babo, They are working for their children, ariko ntacyo babakoramo. but they are not doing anything about their children. barimo barinvestisa ku bw'abana babo, They are investing for their children, ariko ntibarimo kubinvestisamo. but they are not investing in their children. barimo baratanga ibishoro ngo bakore business, They are investing to do business, ariko nta gishoro barimo gushyira mu bana babo. but they are not doing any investment in their children. ibihe biruhije. Terrible times. icya gatatu Number 3, gituma tugira ibihe biruhije, the reason why we are in terrible times. ababyeyi benshi barahuze. Many parents are busy, niyo bahari, even when they are around. telefone, The phone, televiziyo, the television, umugabo aracatinga uruhande rwe, the man is chatting on his own, umugore arimo aracatinga urwe and ruhande, the wife is chatting on another side. abana barimo barareba televiziyo, The kids are watching TV, barareba cartoons, they are watching cartoons. utanazi n'ikirimo kuko ntuhari ngo ubirebe. You are not even aware of what they are watching. umwaka ugashira, 1 year goes by, ikaba ibiri, 2 years, ikaba itatu. 3 years, ni hahandi and this is when you find wa mwana the child, nta touch yigeze abona n'ubwo wari uhari. there is no attachment with you even when you are present. wamuhaye telefone, You gave them a phone, wamuhaye televiziyo, you gave them a television, wamuguriye playstation, you bought them a PlayStation, iragusimbura. and they replaced you. nta kubona n'ubwo muri kumwe. They don't see you even if you are together. iki rero ni ikintu gikomeye cyane. And this is a very difficult thing. ibi ni ibihe biruhije, These are terrible times, kandi bisaba yuko dufata discipline. which needs us to take some discipline. tuzabihindura dute rero? So what are we going to do? icya mbere, Number 1, n'ariya magambo Pawulo yanditse, the words that Paul wrote. Matayo 6 Matthew chapter 6, 33 verse 33. aravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana Seek first the kingdom of God no gukiranuka kwayo. and his righteousness. mu yandi magambo yumvikana, And in clearer words, telefone zirahari pe, the phones are there. muzajya kuri Instagram, You'll go to Instagram, mujye kuri TikTok, you'll go on TikTok, mujye kuri X, you'll go on X, mujye kuri YouTube, you'll go on YouTube. ariko mwibuke iki ngiki, But remember this, genera Imana umwanya wa mbere. set aside time for God. reka mbabwire ikintu kimwe, Let me tell you one thing. nurema umuco wo kugenera Imana igihe kitagibwaho impaka, If you unapologetically dedicate some time for God, abantu bazaza ubabwira uti uyu ni umwanya wo gusenga unapologetically, nta kubisabira imbabazi. people will come and you tell them unapologetically, this is time for prayer, kuko ni umuco w'urugo rwawe, because this is the culture in your home. n'abana bawe bahamagare And you call your children igihe cyo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana when it's time to read the word of God and pray. kibe kiriho. Let's set aside that time for reading the word of God and praying. ntibikuraho ko abakunda imipira bayireba, It does not prevent them from watching what they want to watch, ko nibura niba banze buhariza uwo muco. but let them first abide by this culture. kenshi imipira iza mu masaa 3. Most of the time these matches come at around 9 p.m. nimusenge mbere ya saa 3.
try and pray before 9 p.m. igihe cy'umupira nikigera When it's time to watch, nababwira iki let them go. abareba umupira bawurebe Let them go and watch the games. ariko basenze Imana But before that, let them pray. mbere na mbere Imana God first. ninde uzarema uwo muco Who will be the leader of this? umugabo nyir'urugo The husband, the owner of the home. ariko ndeba abagabo barimo hano abagabo Let me bafite see ingo the men who are here, who are married, who have their homes. okay ndabibashinze I give you this assignment. umuco wo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana ni wowe Imana yawuhaye God has given you this assignment for reading the Word of God and praying. hari ingo nyinshi There are many homes abana batarumva se abasabira umugisha where the kids have never heard their dad blessing them. hari ingo nyinshi There are many homes abana batarabona se afashe Bibiliya mu ntoki mu rugo kereka yagiye ku rusengero children have never seen their dad touch a Bible at home unless he is going to church. tugomba gutangira We need to start this. gusenga Praying, bikaba umuco wacu making prayer our culture. gusoma ijambo ry'Imana Reading the Word of God, bikaba umuco wacu it becomes our culture. guha Imana umwanya wa mbere Giving God our time becomes kinjira our mu culture. muco wacu To become our culture. icya kabiri Number 2, tugomba kuba intangarugero mu kuva mu bubata bwa telefone na televiziyo we need to be role models in divorcing ourselves from the phones and the televisions. uwaba yarabaye iwanjye wenda nko muri 2024 If you lived in my home in the year 2024, hari ikintu nihannye watazi there's something that I repented about. kera twajyaga gusenga Before that, we used to, when it was about time to pray, ko dusigaye dufite telefone mana ko dufite muri telefone indirimbo na Bibiliya because these days we carry our hymns and Bibles in the phones. nkatwara phone I would take my phone, ariko nkaza kwisanga but then I would find myself ndimo guskororinga ndeba ibindi bintu scrolling and watching other things. ubu nihannye telefone But these days I've repented from the phone. iyo tugiye gusenga When we are about to pray, mfata Bibiliya iyi y'igitabo I take the hard copy, my Bible, the book, nkafata indirimbo y'igitabo and I take the hymn book, kuko iriya dayimoni iri muri telefone because those demons in the phones, sinshaka ko ziza kuderanja igihe ndimo gusenga I don't want them to disturb me when I'm praying. kandi kubera ko nshobora kuba ndimo gusenga Because at times I'm praying, cyangwa turimo gusoma or Bibiliya we are reading the Bible, nkabona message iri urgent and then I see an urgent message. kugira ngo nibyo bye kubaho kugira ngo nibyo bye kubaho So to prevent that even happening, telefone nyishyira mu cyumba cyangwa hirya ku meza I leave my phone in my bedroom or somewhere on the table. umuntu ashobora kubwira ngo ibintu biri very urgent Someone may say this is very urgent. reka mbigishe isomo rikomeye Let me teach you an important lesson. umuntu wese wigeze ajya muri presidence For anyone who has ever gone to the president's office, ntushobora kwinjiranamo telefone you can never go there with a phone. urayisiga hariya aho babacekinga You leave it at the checkpoint. baguha akanimero ka telefone yawe n'aho bayibitse They give you a card or a number to identify where your phone was kept. nigeze kubaza umusirikare umwe So one day I asked one of the soldiers, ariko ubu mubona ko tutashobora kwikontorora izi telefone do you ntizivuge think we are not able to control ourselves with these phones? arambwira ngo twebwe we leave nothing to chance And ngo nta kintu tujya dukora tujenjetse so he said we leave nothing to chance. ngo kuko ushobora kwibagirwa Because at times you may forget. ngo akumva icyo kintu kiramurogoye And then he would be disturbed by that phone. mbere na mbere Imana So God first. kuki mujya gusenga Why, when you're about to pray, waba urimo gusenga and when you're praying, telefone ikakurogoye and then the phone rings, Imana twayiciye amazi so we despise God. twayiciye amazi We've despised God. mbabwira ikintu Let me tell you something. ndi no hafi nuko dutura dukoresheje telefone The only reason I still have it is because we use them to give our offerings. ubundi no mu rusengero nari kujya nsiga telefone nkayisiga mu modoka cyangwa nkayisiga mu rugo ngo ko mu modoka ariko hano bashobora kutayiba kuko ngiye mparika hinayo Otherwise, I would leave my phone at home or in my car when I'm coming to church. ariko fact is But the fact is, n'ubu ndikontorora
Even these days I try to control myself. nk'uyu munsi nari nicaye hariya I was just sitting there. niba mugeni yitegereje I don't know if I was observant. hari iminota nk'icumi namaze ndimo gucekinga mails. I took about 10 minutes to check my mails. kuko hari urugendo nzajya mejo Because I'm traveling tomorrow. kandi hari ibintu bitarajya ku murongo And some things are not yet lined up. ariko n'ubundi nicaye hariya ngiye kwigisha But when I was sitting there and I'm about to preach, kubimenya cyangwa kutabimenya knowing this or not, ntacyo byari it guhindura does not change anything. ariko telefone ibamo ikigeragezo But a phone is always trouble. iyo ufite ibintu biguhangayitse When you are worried about some things, urakomeza ukayitiripota you keep checking. kubera iki Why? kuko irafunguye Where? irafunguye it's open Because it's open. ni ikirangaza It is a distraction. halo hari igihe tuzubaha imana ku buryo ibirangaza byose tubishyira kure yacu Are we going to reach a point where we obey and respect God so that we put the distraction kuko umunsi aside? abana bacu bazumva tubivuga Because the day our children will hear us talk about it, abana bacu bakatubona turi abantu bari disciplined mu gukoresha telefone and they see that we are disciplined people in the way we use our phones, bazamenya ko gukoresha telefone bitabanziriza kwiga they will know that the phone does not come before learning. n'ubwo uti peti ubwo ugiye kwiga So you tell them when you are going to school now, nta televiziyo no television, nta telefone no phone. urongera kubibona You will see them again maze kugenzura ko warangije kwiga when I have checked that you are done with your reading. niyo yasakuza Even if they shout, niyo yarira even if they cry, umubwire uti nanjye uzanyitegereze tell them also watch me iyo tugiye gusenga when we are about to pray, iyo tugiye gusoma ijambo when ry'Imana we are going to read the word of God. ujye ubibona ko tuyishyira ku ruhande Don't you see me putting the phone aside? iyo ubereka yuko itagutegeka nabo bashobora kuyitegeka If you show them that the phone does not rule you, they will also be able to overcome it. haleluya Hallelujah. icyo ngicyo That one, gufata umwanya taking time ugasobanurira abana bawe to explain things to your children, ko batagomba kuba imbata za telefone that they are not supposed to be slaves of the phones. icya kane Number 4, telefone the phone, televiziyo the television, isigaye irimo uburozi kuruta kwibamo umuti they are more poisonous, they have more poison than any medication. kuko abana batoya Because young children, ndatangara cyane I'm always amazed, utwana duto small children, tujya mu ba neighbors mu they go to the baturanyi neighbors, we wari wareba iyi filime and then they asked, have you watched this movie? akafungura pornography So they open a pornography. umwana akumva ko ari normal And the child thinks it's normal. wamubaza atari ku ibintu wabyigiye And then you ask, where did you learn this? ati se wa mwana wo kwa ba neighbors And they are like, at wabinyeretse the neighbors. ntiyanyeretse uko babifungura They showed me how to open this. harimo uburozi It is poisonous. ari ukwicara ukabwira abana bawe So you sit down and tell your children, ukababaza ask them, bene izi ntuza wari wazireba have you ever watched these kind of movies? iyo mwamenyereye kuganira When you are used to talking, barabikubwira they will tell you. twere twarabirebye Then they tell you, yes, we've watched them. ukabonye umwanya wo kubasobanurira ko atari So byiza then you take time to explain to them. ukabwira izi nzira ntimukazicemo You tell them you shouldn't watch these kind of kuko things biraruga imyumvire yawe because they are going to spoil your understanding. amen Amen. hanyuma Another thing, dusoza as we wind up, ndagaruka kuri wa murongo wo muri mu migani 22:6 I come back to the verse in Proverbs chapter 22 verse menyereza umwana inzira 6. Train your child in the way they are supposed to walk. menyereza umwana inzira Train your child in the way they are supposed to walk. ahubwo kino gihugu bihari bibi And in these difficult times, nibwo dukwiriye kumenyereza abana bacu we need to train them even more. njya numva ngewe sinigeze mba umusirikare I've never been a soldier, hari igihe numva bavuga ngo hari special force but I hear there are some special forces, ngo abantu bo muri special force and people from the soldiers from the special force, ngo bahabwa imyitozo itandukanye they are given their own kind of training ngo kubera ko nibo barwanaho rukomeye because they fight in the hardest battles. natwe rero And for us, kubera ko ibihe ari bibi because we are in terrible times, ari iminsi iruhije
These are difficult days. twagombye kwitoza nka special force. We need to train ourselves like the special force. Ukanga gutegekwa na telefone. You refuse to be a slave of the phone. Ukanga kureba ibyo utakwifuza ko umwana wawe asanga ureba. You refuse to watch things that you wouldn't wish your child to find you watching. Reka mbere iki kintu kizagufasha. Let me show you something that will help you. Nujya kureba ikintu, If you're about to watch something, ujye wibaza ngo ariko umwana wanjye asanze nkireba, ask yourself, if my child finds me watching this, twakwicara tukakirebana. can we sit and watch this together? Wenda kubera ko abantu bategeka byakunda, ariko wenda wibaza uti nk'iki kintu pastor aje agasanga nkireba, nabwira ngo pastor ngwino dusangire ino filime. Or ask yourself, if my pastor finds me watching this, can I invite him to watch it with me? Nusanga utakireba pastor wawe kureba, If you find that you cannot watch it in the presence of your pastor, umenye kuri kurya ibizira. then you know that you are eating poison. Niba ari ikintu utakwishimira ko umwana wakubona ureba, If it's something that you wouldn't wish your child to see you watching, ibuka yuko ugomba kuba icyitegererezo. remember that you're supposed to be a role model. Ariko mwibuke iki ngiki, But remember this, hejuru y'ibyo byose, above all those things, mbere na mbere Imana. God first. Kuko Because ikintu kizatuma ibihe bibi bitatubera bibi, the thing that will make these terrible times not to be terrible to us nuko twemera gushyira Imana imbere. is that we accept to put God first. Ese yakubwira ngo ariko ibi ngibi ntufataho, If the world tells you do this, mbere na mbere Imana. you say God first. Hari ibyo ntakora There are things I don't do kuko Imana indeba. because God is watching me. Hari umuntu twazanye kare mu I came modoka, where I drove with somebody. nari muhaye lift, I had given them a lift, aramutari ku pastor, and then he said, Pastor, hari ikintu mpora nshaka kukubaza. there's something I always want to ask you. None ngize Imana turahuye, Now I'm lucky I've met you. ni uwuhe mugisha wagize kugira ngo ubu ugejeje uno munsi utaragwa muri skandali? What kind of blessing did you have so that up to this age you've never been involved in a scandal? Nawe ni ibintu byoroshye. So I told him it's very simple. Nakijwe mfite imyaka I 25, got saved when I was 25, nimenyereza kugendana na Yesu, and I trained myself to walk with Jesus. nimenyereza gutura mu ijambo ry'Imana. I trained myself to live in the word of God. Iby'Imana yita byiza, The things that God calls good, mbyita byiza. I call them good. Iby'Imana yita bibi, The things that God calls bad, mbyita bibi. I call them bad. Niyo isi yahinduka, Even if the world was to change ibihe bikaba bibi bigatokombera, and times would become terrible, nzagenda nk'uko Imana ivuga. I will walk the way God says. Atari ukubera ubutwari, Not because I'm a hero. oya, No, it's not about me. it's not about me. Ntabwo ari jyewe, It's not about me. Yesu arandeba. It's because Jesus is watching me. Umunsi muziga ibyo ngibyo, The day you learn this, ukazana Yesu iwawe mu rugo, you bring Jesus in your home. akaba umwami w'urugo rwawe, He becomes the Lord of your home. ibyo uzakoreramo byose Everything that you do in your home, ukabibwira abana bawe, and you tell this to your children. ukababwira uti muri uru rugo You tell them in this home, jye ndi umukuru w'uru rugo, I'm the head of the household, ariko Yesu ni umutware wanjye, but Jesus is my Lord. Yesu ni umwami wanjye. Jesus is my Lord. Uzabona ikivamo. You will see what will result from that. Bivuga ko tutazagira ibibazo mu ngo, Does this mean we won't have any problems in our homes? ahubwo muzagira byinshi, Instead, you actually have many, kuko Satani azabatera, because the devil will attack you. ariko niyo yatera But even if he attacks you, ntazagutera ubwoba, he will not terrify you, kuko bizi ngo because you know, ubwo Yesu ahari since Jesus is here, n'ibi nabyo bizashira. even this will end. Amen. Amen. Mbere na mbere Imana, God first. tubitoza abana bacu, Let's train our children. tubatoza ijambo ry'Imana, Let's train them in the word of God. kuko mu ijambo ry'Imana Because in the word of God, niho biga uburyo Imana itekereza, they will learn the thoughts, the mind of God. bakamenya ibyo Imana ikunda, They will know what God loves. bakamenya ibyo Imana yanga. They will know what God hates. Ibyo Imana ikunda bakabikora, And they will do what God loves. ibyo Imana yanga bakabyirinda, And they will step away from what God hates. bakamenya n'uburyo witwara iyo wanyereye ukagwa, They will even know how to behave when you've fallen. kuko Imana iravuga ngo Because God says,
ni ikiranukira kutubabarira. He is righteous to forgive us our sins. Ngo iyo tuyaturiye ibyaha byacu, when we confess our sins, ngo ihora yiteguye kutubabarira. He is always ready to forgive us. Ngo amaraso ya Yesu akatwezaho ibyaha byose. The blood of Jesus will cleanse us from our sins. Ariko ibyo ntibiduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. But it does not give us the right to sin. Ahubwo biduhesha amahoro iyo twakoze ibyaha. But it gives us peace when we have strayed. Kavuga ngo nubwo nanyereye nkagwa, even if I've fallen, ariko nshobora kugaruka. I can come back. Kuko Imana yacu ni Imana y'imbabazi. Because our God is a forgiving God. Ariko ubundi mbabwire, ndashoje. So as I conclude, reka buri wese yigenzure. Let's examine ourselves. Mbaze buri muntu wese wicaye hano. Let me ask each one of us. Ese Yesu ari iwawe mu rugo? Is Jesus in your home? Ese Yesu ni umwami w'urugo rwawe? Is Jesus the Lord of your home? Buriya biroroshye. It is very easy kuba umupasitori to be a pastor udafite Yesu. Without Jesus. Bapfa kuba barakurobanuye. As long as you've been ordained, biroroshye it's easy kuba umukristo, to be a church goer, ukaba umuririmbyi, to be a singer, ukaba umucaci wodeni, to be a church warden, ariko uri mu byaha, but in sin. ukaza pe, you come here, ukambara umwambaro w'abaririmbyi, you put on the worshipers clothing, ukambara uniform y'abacaci wodens, you put on the church warden's uniform. Ariko Yesu arimo kuvuga ngo, but when Jesus is looking at you, nyamara he's like, maybe ubugingo bwawe, your life ntiburi ku murongo, is not aligned with me. kunezeza pastori, pleasing the pastor, kuguma mu murongo w'itorero ukihagararaho, remaining in the doctrine of the church, ariko udafite Yesu, but without Jesus, bizagaragarira iwawe mu rugo. It will be evident in your home. Kuko hariya iyo tugezeyo, because when we get there, dukuraho mask, we remove the mask. Umugabo ushurashura wirirwa yiruka mu bagore, a man who is an adulterer, niyo yaba avuye kubwiriza, even if he has come from preaching, Satani ni umugome, the devil is wicked. Azamakinga sure ko umugore wawe azabibona mu buryo bumwe cyangwa ubundi. You will make sure that your wife finds this out one way or the other. Abana bawe nabo bazabimenya amaherezo. And your children will find out in the end. Umwana umwe yigeze kumbwira, one child told me, ati mfite ibibazo bibiri. I have two problems. Kimwe, one of them, nsa na papa. I look like my dad. Icya kabiri, number two, nitwa izina rye. I bear his name. Ataho ngiye hose. So wherever I go, barambaza ngo nguru wo kwa kanaka. They ask me, are you so and so's son? Ngo murasa. You look like him. Atari ko ibintu akora. But the things he does bituma nakwifuza guhindura izina. Make me wish to change my name. Tekereza wari wowe. Imagine if that was you. Tugomba kuba ibyitegererezo by'abana bacu. We need to be role models to our children. Mu buryo bwo kubaha Imana. Mu buryo bwo kubaha Imana. In the way they can honor God. Kuko nubwo turi mu gihe kiruhije. Because even if we are in terrible times, ngo aho abantu bikunda, where people love themselves, bakunda impiya kurusha uko bakunda babo, they love money more than they love their children, ngo bakunda ibibanezeza, they are out after their own pleasure, bakagendana ishusho yo kwera ariko bagahakana imbaraga zabo. They put on the form of godliness but they deny its power. Imana ibibizi. God knows. Ntidushobora kuyibeshya. We cannot lie, we cannot hide from God. Kandi biratwangiriza. And this is destroying our lives. Reka tugende dukiranuka. So let us walk in righteousness. Ariko nunyerera, but once you fall, wibuke, remember, Yesu ahora ateza amaboko. Jesus is his arms are open, akakugarura, and he brings you back. Ugaruke. Come back. Niturangiza, when we finish, twimike Yesu mu ngo zacu. At the end, let's put Jesus in the throne of our homes. Nubwo ibihe biruhije, even if times are terrible, bamenye ko abubaha Imana. Remember that those who fear God. Nkunda muri Malaki. I love the word of God in Malachi. Niho nshoreje. End from there. Malaki bavuga ibintu byinshi bibi abantu bakoraga. Malachi said many bad things that people are doing, many wicked things. Aravuga ngo ariko, but he said, reka mere kuri gatatu kugira ngo mwanze mwumve contrast. Chapter 3. Malachi chapter 3. Mere ku murongo wa 13. From verse 13.
aravuga ngo amagambo mwamvuze yarakomeye ni kuwiteka avuga. You have spoken arrogantly against me, says the Lord. Nyamara murabaza muti twakuvuze iki? Yet you ask, what have we said against you? Mwavuze yuko gukorera Imana ari nta mumaro, kandi muti byatumariye iki ubwo twitonderaga amategeko yayo tukagendera imbere y'Uwiteka Nyiringabo twambaye ibyo kwirabura. You have said it is futile to serve God. What do we gain by carrying out his requirements and going about like mourners before the Lord Almighty? Noneho abibone nibo twita abanyamahirwe, ni koko abakora ibyaha barakomezwa ndetse bagerageza Imana bagakizwa. But now we call the arrogant blessed. Certainly evildoers prosper. Even when they put God to the test, they get away with it. Yes. Urumva ibihe birushya. Those are terrible times. Ibihe birushya. Terrible times. Abo bayimana batari kubyatumara iki kubaha Imana. Where people say, what did we gain from obeying God? Ko tubona abanyabyaha ari bo baguwe neza. Because we see that the sinners are blessed. Ariko mvuko Imana ivuga. But listen to what God says. Umurongo wa 16. On verse 16. Ngo maze abo bahaga Uwiteka baraganiraga. Then those who feared the Lord talked with each other. Uwiteka agatega amatwi akumva. And the Lord listened and heard. Nuko igitabo kikandikwa imbere y'iki cy'urwibutso rw'abo bahaga Uwiteka bakita ku izina rye. A scroll of remembrance was written in his presence concerning those who feared the Lord and honored his name. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, On the day when I act, says the Lord Almighty, bazaba banjye umunsi nzakoreraho. they will be my treasured possession. Bazaba amatungo yanjye bwite. I will spare them just as a father has compassion. Nzababarira nk'uko umuntu ababarira umwana we umukorera. I will spare them just as a father has compassion and spares his son who serves him. Ubwo nibwo muzagaruka mukamenya gutandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha, abakorera Imana n'abatayikorera. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. In terrible times, abubaha Uwiteka, those who fear the Lord, mu ngo zabo, in their homes, barateranaga, they would meet, bakaganira, and they would talk. Imana ikavuga ngo, and then God says, uyu mugoroba this evening, kwa Manuel barateranye, there's a gathering in Manuel's barimo house. kumvuga. They are talking about me. Kwa Paul In Paul's house, barateranye, they are gathering. barimo kumvuga. They are talking about me. Ngo Imana ikavuga ngo Yesu, And then God says, ngo yes, bariya n'ubwoko bwanjye, those are my people. ngo bameze nk'abana banjye. They are like my children. Haleluya. Amen. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Uyu mugoroba Tonight, uhitemo. Niba uzaba muri bariya choose where you are going to belong. bavuga ngo gukorera Imana ntacyo bimaze, Are you going to be like those who say it's useless to serve the Lord? cyangwa uzaba muri bariya Or you are going to belong to those bavuga ngo tuzakorera Uwiteka uko byamera who kose? say we will serve the Lord no matter what? Amahitamo ni ayawe. The choice is yours. Kandi niba waraguye, And if you've fallen, wibuke aho wavuye ukagwa, remember where you fell from wongere ukore ibyo gukiranuka. and come back into righteousness. Dusenge Imana. Let us pray. Turagushimye Mana yacu, twigaga uburyo bwo korera abana bacu mu bihe biruhije. Twebwe ubwacu turarangaye, abana bacu bararangaye, ibyawe twabihaye umwanya muto. None turasenga ngo dufashe, utugarure aho twavuye tukagwa, utugarure muri bya bihe byiza, aho gusoma ijambo ryawe, gusenga byaturyoheraga kuruta kureba filime, byaturyoheraga kuruta kureba amaseri, byaturyoheraga kuruta kumva YouTube. Udusubize ku murongo, nurangiza uyobora ubuzima bwacu, ube mu ngo zacu tuba ubwoko bwawe, ube Imana yacu tuba abana bawe, tubere umubyeyi tukubera abana, tuguhe icyubahiro, duhe umugisha, tumenye gutandukanywa n'abatakwizera. Ikiganza cyawe kiza kibane natwe, umugisha wawe uduherekeze hose, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen.